ko biro kadi mon ok hay fani ɓe seeɗa awa Allah ɓeydu afiyo Allah waɗan ɓe nawnare nden kafa tuldunuɓe seɗina nawno ɗum fof wone ɗo awnenati ɓe assalamu aleykum rene najja ko Karim ne Karim ça va no hayfi aray ɓeɗo ko Hajji Aissatu ɓe makete ko Bruxelles woni ko ɓe daaki haray ɓe tambiti mojobere amen nde moƴƴano biro haray ɓeɗo ko Hajji Aissatu ɓe makete ɓe ari ndargol Karim ko partenaire ɓe amen daaki ɓe Belgique aray golle ko ɓe jokki ko nga fof ɓe walliti men mouradu moƴƴuru kala ko yani ɓe yimmi ɓe dari siko nawnuɗo siko suldarneteɗum siko lapta pardon siko l'école siko juulirde hara ɓe kippani men pigi ɗi moƴƴano aray ɓay kadi fi Karim ɗo yani kamɓe tigi ɓe tawtuno wondema kala andi ɓe heeɓi fatude koto maɓɓe no feƴƴini ko ɗum witti ɓe leyɗe porte o addi ɓe lagine kono ɓe ɗumno men Mariam imme kisan daron so yanay kum pay kum ka flawa daren si julɓe Allah ɓe waltoto naɓe ngo pay kum ka laptan hare noon hande ɓay ɓe hewti mamu ɓe holli wondema ɓe faala arɗo ɓe yiltade ɓe ndara Karim ɓe anda si hayfanimo o ordonnance mo jonnola lekkele nayi ne fof ko kanjeni o yi yo kamɓe woni ko soodi ɗum ɗo fof ka pharmacie nani haray ko teddugalle mono lekkiyel ɗen amin mi weltanike nene Hajja yo Allah ɓeydu barkiji ɗi yo Allah ɓeydan e jokkere en ɗande Allah jooma mi weltanike bobo e meɓe bobo ɓe julɓe Allah ɓe fof sabuji ɗi Allah ɓeydan en nene Hajja mi weltanike on buy nene hono bana ɓe mawɓe ɗo on senike ndargo bana oɗo ko sabu moƴƴo nene min weltanike on buy wona seeɗa mi weltani on hayfani boban on buy hayfanimo buy no hayfude nani weltanike on kala ko waɗan ɗo miɗo yawami ɗo haawi nene barka 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 mi weltike buy wona seeɗa soƴƴarni ngari o ñaami ha o ari hanki kadi ari on ala ɗo kono min humbino soƴƴare makko ni o ñaami ha o ari meɗen ka flawa o yi hanki video mo woɓɓe no wane a wari meɗen ton hankali meɗen janata to juulide ne hari meɗen wontiri to meɗen yaadi e maɓɓe kamɓe tigi ton awa Hajji en ko biro makko ni ko Karim assalamu aleykum ɗum jarama nalatu awa hayfani on buyi yo Allah hayfini sellal mani turki Allah yo Allah waɗu nawnare nden kafaratuji ni yo Allah selli on ɓuri ka wonnoɓe ara ko ni julɓe duuƴi heeɓi nawnare yettu Allah ko Allah nawninta ko kam kadi sellinta ara yo Allah selli on sellina nawni ɗum fof amin Allah jabindu o ɓe weltani Allah weltani o weltani mo jogore men Allah yoɓon ko ɓure men ono ñande tan simarama touré hanay noon a yaala kame ha darole ñande watano darore no yiɗo landu haynom jooɗo ɗon ande alhamdulillah boy miɗo weltani Allah weltani o fof mo no waɗa en joddi aljanna miɗo weltani o fof waɗi kon mi weltanike Mariam Touré Kota min ko vidéo ji makko tumi ndarayno kono ja menen wonɓe ɓen darude en anda tigi boy ko sa ari a yii golle ɗe ɓe jokki ɗen holoɗa ja yi'a on ɗum woni honɗum par ce que min tigi mi yi golleji ko Mariam woni wadde wallahi na wonde manna de ko bunji kono goɗɗi gono ton o waɗata min ɓanani ten wawata hanki ngamen yahi ɗon ko goɗɗi kon e laawol ngol no wa'iri non kara hannamo kala wata yewde ɗum ɗon nde wotere yiltito kono min komi ari ko mi weltike moƴƴe ko fatunde mi ari ndo tori Allah Allah yaafo kotiraɓe am fatitɗen e ɓiɓɓe koto am e dennagal fatitɗen kono komi ari kon kadi mi yewtiri ɓawa maɓɓe mi yiɗi piiji no gasa dandaylan junubi bete mi ƴettude moƴƴure mum an ko mi jonna par ce que piiji buy no gasa no woodi gooti tikkayno kono alhamdulillahi rabbil alamina nde mi arno mi yi golleji maɓɓe ni komi wiyata yo Allah yoɓɓe ɗo ko ɓuri moƴƴude joddi haray partenaire ɓe kadi wonɓe ɓe ittude ɗo en toriki Allah yo Allah hokkuɓe baraji ɗin yo Allah waɗu joddi ndin aljanna yo Allah hokkuɓe jawle laaɓuɗe dagiɗe ko ɓe itta sadaka fi honɗum eɗen andi ko adi kon taw nawnuɗo hay sa déplacé ke ari a ndaari nawnuɗo a landike ko o ndikki
ida mari baraji na fer itta lekki wallitoɗama haray en weltanike Mariam Touré moƴƴa eki fof yiwugol wano sifa ɗum ɗo e siɗɗo mum wallitomo eɗen tori Allah kanko kadi Allah maranomo nde ɗo moƴƴere ha ñande darngal aduna e lahara wondude eki fof Allah yoɓi ko ɓuri moƴƴude joddi yo Allah waɗi joddi min aljanna haray eki fof no weltana kala yo anduɗo ko waɗi ko fi hoore mum wallahi kala goɗɗo ko waɗi ko hoore mum woni waɗande haray yo Allah ukku partenaire ɓe fof jawdi laaɓundi dagindi ko ɓe wallito nde Mojobere ɗo suka ɗiɗo piiji woruɓe feccude vraiment ɗoti wettude moƴƴa haray min toriki Allah onon kadi walla sellina nawno fof en weltano neniraɓe ono ittude ɗo 1 euro 2 euro million kala ko waɗi Allah yoɓu ɗum kanko Allah mari joddi Allah kañum no andi kala ko waɗi hewta tode yo goɗɗo wowlani kono si oti kadi wowlanama fimu wona haray hollutugol ɗuma ko fii ɓeydugol kadi duwa on wadda kadi fayiɗe wowla holla waɗuɓe ɗo goɗɗum ay yo Allah sellin on nani on ordonnance ɗon lekkelle ngo fowni nani lekkelle fof sodama ɗon nara ɓe wintanen kadi 2 jours ɓe winde ordonnance ɗi kadi haray joni so ɓe addi ga on andina men no ɓe holliri on noon haray ne najja menen kadi no andi ɗon noon Mojobere men nden assistance humanité d'urgence ñawno hewti ka meɗen Balancia mais yani kañum sagata on nden yande komin arta en toute sincérité hoɗon on toon tigui yeddodirno par ce que woɓɓe no woni ɓe na uma ka lekki ɓale minen min inni min wowa gollirgol ɗum ɗon ko min andi ko laptano ninni wata ñawdude si min jonta famille on tigui Allah walli ɓe jaɓani min addimo kala hande le meɗen taƴini min ni ça parce que on ti on alhamdulillah minen kadi ɓeɗo ko Mojobere nde wawi ko barkiji Allah e partenaire ɓe fof onon fof hino min inni ɓe huntaɓe yoɓuga ko wondi ɓe docteur ɓen ko so tawi woni ɓe inni honto lekkelde ɓe yaltina lekkelde ɓe pika mo wawi jonnamo lekkelde makko ɗe lekkelde kala ko ordonnance windaɗo ɗo ko minen woni sodugol ñamete mabɓe on kadi ɓe partenaire ɓe waltike ɓe ɗum kam ɓe wetti charge muɗum on hay ndiyan laaɓuɗan ara ɗanɗa nder ga ko minen woni sodde addanam taƴini kono woniri kabiro alhamdulillah en tori Yallah yo Allah dikkimo Allah hayfinirmo ara ko hayfinir kadi cellal ɓenna en partenaire ɓe dukkala kaɓe wontide par ce que ñande be ñande hiɗen holla nawnuɗo toroɗen Allah yo Allah hokku en feere ñawdugol ɓeɗuɓe holla ɗen ɓe fof haray ko non woni joni Allah ko amin Allah yoɓi Allah ɓeydu jawdi laaɓundi dagini Allah joni ɓeɗo arno tu yettugol ɓe haray joni Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, hein, c'est pas une journée qui est aussi facile, une journée trop chargée. La visite de notre Nadia, notre partenaire meilleur, déjà ɓeɗo joni woni no nenira e meɗen ka Mojobere joni wona e ndugol ko ɓe partenaire tum ɓe woni no dirigé ɗo Mojobere nden ɓe woni tigui wajotoɗo ɓe woni ittaɓe ellaji e Mojobere nden ɓe woni en quelque sorte ko kamɓe woni yumma amen hande ka Mojobere ko yani wo ko yani ɗo mi wadde réaction c'est elle qui prend le téléphone elle nous appelle on converge on fait tout ensemble donc ara meɗe welti sena maɓɓe on nden tori Allah yo Allah hokku men menen kadi feere min teddinira ɓe aduna e lakara par ce que ɗum ɗon mi wawanta ɓe wene wadde ko kamɓe Allah hokki feere hande ɓe wallitade men yimɓe ɓen toon contribue piiji ɗin par ce que on tini ɓe holli men piiji buyi hay ɗum ko waɗi ɗo kadi ɓe holli ko sonnaɓe ko woni ko wallitoriɓe toon ɗe haray meɗe weltani ɓen ɗo wontiɓe kadi ka meɗen toon e Najja haray Allah ɗo wano kiiɗo lekki min ko goɗɗo noddilan hiwra golla weldi ɗon o landilan ko honno o hewti e jang ɓe o wawi yallagol min mini meɗen mari yawgol ndaaroya nawnuɓe oya suka men Mariam moyo men ardu mini kono fewndo ɗo programme jiɗi welaafi donc haray kala jogiiɗo wawgol wallitagol kadi fiido lekkele ɗen faahi donc oɗo addi kadi ko wiyeten ko buy ko non wiyete kala ittuɗo hay 1 euro ko wiyeten ko buy par ce que ko annuye on taw donc haray ko fii ɗum ɗon yimɓe ɓen haysi mara andintin ko moƴƴi joni ɗo o ittuɗo ɗo ɗum ɗo o heɓay baraji makko ɗin min wowluɗo on kadi mi heɓay baraji en par ce que min mi miiji tun argol tun taw ndara nawnuɗo no mari baraji joni noon si min mi mara ko mi itta mi andintini goɗɗo on ɗon heɓay baraji mun ɗi mi heɓay baraji min kadi andintin ɗo goɗɗo yo waɗu ko moƴƴi donc haray aduna on kala ko moƴƴi ko waɗete
jeeru wona wallitotoɗo fii ko moƴƴi yaari yeeso ñande wo haray a heɓay baraji e mum donc haray ko ɗum ɗo jama on no weltana no duwana kala ka woni wooti maratere ittugol siɗa anndi goɗɗo yeeto mo inna hunde kaari no ɗo ittu so itti kanko kadi o heɓay baraji an kadi heɓay baraji Alors, mesdames, messieurs, Barkanani. En tout cas, Karim se porte bien, comme vous le constatez en image. Il peut s'arrêter, il s'est lavé de lui-même tout à l'heure. Aujourd'hui, on dit Alhamdoulilah. En tout cas, mesdames, messieurs, merci pour la confiance et pour l'attention. Prions Allah que Allah donne la chance à Karim de retrouver très bien sa santé. Lui-même, il va sortir de lui-même de l'hôpital, puis il va rentrer à la maison. C'est le souhait de tout le monde, surtout les membres de l'ONG et en compagnie de ses partenaires. Encore une fois de plus, bonne journée de repos dimanche. Au revoir.